Kũringana na ataaramu a ũrigiti wa mũrimũ wa kansa, mũrimũ ũyũ ũngĩgũtũkwo tene ũtakũrĩrĩire mwĩrĩ-inĩ nĩ ũrigitĩkaga, na nĩkĩo mũingĩ ũrathingatwo gũikara ũgĩthimagwo mahinda kwa mahinda. Kupima kansa kwa mapema ama kufanyiwa ile uchunguzi wa mapema ama screening ya mapema, kwa sababu nimesema kansa ikiguduliwa mapema, ile nafasi ya kutibu ni karibu 100%. Ndagĩtarĩ Mwaka, ũrĩa nĩ mũrigitani thibitarĩ-inĩ wa St Francis Community Kasarani, agĩtarĩria mũtaratara ũrĩa ũhũthĩkaga gũthima mĩthemba ĩtiganĩte ya kansa. Kansa ya utumbo tunafanya colonoscopy ama tunapima kutoka chini tukimulika utumbo wote kuona kama kuna kitu imemea ama kuna kidonda. Baada ya hapo utatoa nyama ndio ipelekwe iweze kupimwa ionyeshe kama kuna kansa. Kama ni kansa ya esophagus utaweka mpira kwa njia ya mdomo, itaenda ikimulika chini mpaka ipate mahali kuna hiyo uvimbe. Ikipata hiyo uvimbe utaweza kutoa nyama na kupeleka kupima. And with blood tests we are able to do the blood tumor markers which point to the different cancers in question. Then we combine that with other diagnoses like cytology, and we also have histopathology in case of biopsies. Oho akiuga arwaru aingĩ arĩa makoretwo magĩetha ũrigiti nĩ a kansa ya nyondo, ya mũthiori na ya njĩra ya ũciari. Stage ya kwanza kuna uwezekano wa kutibu kwa sababu haijaenea, imeshika tu hiyo kiungo peke yake. Stage ya pili huwa imeshika kiungo na imeenea kidogo kwa zile lymph node ama ngai ziko karibu na hiyo sehemu. Kwa stage ya tatu inakuanga imesonga kidogo, imeenea ikashika hiyo ngai ama hiyo lymph node iko kwa hiyo sehemu na kusonga kushika kiungo ingine. Kwa stage 4 ama ile stage ya mwisho, kansa inakuwa imeenea kwa mwili yote na unapata kutibu ni ngumu. Mũingĩ ũratarwo gwĩkĩrĩra mĩrĩre mĩega, makĩria kũrĩa mboga na matunda, na oho kũnogoraga mwĩrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getu wa Maria wa Mũigana.